Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko muri hose mumeze neza. Ngoma umukobwa arashinjwa kwicisha ibuye umwana yari amaze kubyara. Komeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Ubushinjacyaha ku rwego rwa Ngoma muri iki cyumweru bwaregeye urukiko mu mizi umukobwa w'imyaka 18 ukekwaho kwica umwana we akimara kumubyara amukubise ibuye mu mutwe, yarangiza akajya kumujugunya mu ikawa ziri munsi y'iwabo. Ku itariki ya 6 Nyakanga 2021 saa 4 z'amanywa mu murenge wa Murama akarere ka Ngoma nibwo mu ikawa ziri munsi y'uregwa hatahuwe umurambo w'uruhinja rwishwe, bituma barimo inzego zishinzwe umutekano n'abajyanama b'ubuzima bajya iwabo w'uregwa kuko bari bamuketse. Babimubajije arabyemera bahita bamujyana kwa muganga. Ubushinjacyaha bukuru dukesha iyi nkuru buvuga ko uregwa yemera icyaha, akavuga ko inda yitewe n'umuhungu w'umugabo wa nyina babanaga. Avuga ko akimara kumubyara yahise amujugunya mu ikawa ziri munsi y'urugo rw'iwabo, hanyuma akamukubita ibuye mu mutwe akamutaho amworosha utwatsi. Uyu mukobwa naramuka hamwe n'icyaha azanwa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 67/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cya burundu. Nukuri birababaje cyane, birababaje kuvutsa ubuzima umuziranenge nk'uyu nguyu. Nukuri biba bibabaje cyane. Imana iba yemeye kwabaho, haba hari uburyo bwinshi ishobora kumuba hafi ndetse iby'ingenzi yakenera Imana ikajya imufasha kubibona. Nukuri ntabwo byari bikwiye na gato kuvutsa ubuzima umuziranenge nk'uyu. Murakoze mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.